duma so apo na me talk board me apa TV hu alabia ga so no twu avadu nti amaka wo menye ba wo bo enya tepe mi jochua susuye ta mi le tepe ko yo mi le egba be voter region enya nkoy kene topo gomededa amaka to gbe na nye holoka me na jochu eya kle bobo we nya nu ko lebe nya klo mi asoro no chu enti egba mototo bi akoso adenle meda ko manya bro na be na hwede me be ya no gbonya bada se na wona fa nu nyanye doda sie wo nya be ma onu ka masubo egba to we nya be na kpere tinye enti na kle bobo mesia alabe mi aga soro no e ko mi nya e ke mi nye afi me bobo me nyiwa mina mi soro de kokpi ala ba magboto de sia de gbe kegbe na hwede me be ya soro no a gbe magbe na poga de jesi be ye manya na ne ko Shombet ointment nyemanya be efe domialo fe etamemi kemio na be shombet hair food nyemanya be de la siu lega fufu yemo na be de kemela siu waja gbo be na di shombet ointment a ye nye nukunu ointment ikele du koma fifia tepe sia tepe ikene ofo buwa anu ikena sekonye be aha na nyebe ne se aha kada nya be shombet ointment ye blo miele amashijira pe de sia de kele Ghana du koyo katama pharmacy so chemical so tepe sia tepe ikene la mashi opoga ofo vule tepe fufu ofo kapojesi 0243648579 024364764859 manu fuga chu shombet ointment club edamemi ko na be shombet head food anti egba obe Father's Day wonye mekpere mi ape de konunti yo bet ever zo abe nkeketo hare ke duma mesia omele nyemanya be na yo to ekeji ogba hegblo lolonya do susu de to nyare ni o nyemanya be na yo soro wontu egba ko do nyon oji ami we na o egba nye ntwu foto jagba be na yo soro na wonuka na do mia to fe nkekanwi fe jogbanwi na to egba na nye be jirale mi do me kura gbare kaja ya mi jagbagba be mi onuka mi ade ejire mala eya kwenya nu ike hia nye lega fufu ya ma mi onyonu e ke mi soro le shombet hair food flemia egba ale be mi ha mi afle shombet ointment no ale be ne anyemro yedu kwa ne ese program ofo ye wapoto le shifo kwa hojigbare be na sisile jimene na sile fali menwi fine ko na wo de nyonu na do aba wo chavia la be ga fufu re kana afi na gbofa kwa akobo wapoto pe lam atotro governor no ma be de kakpe vijai ke hofe blave kule ejifo he na no kwa egba father disa father day ke gblo milenu ka edogen totonto meleta fe agba pele am pepe fufu egba me dibe mi aho na bi nyare mi da o ka gbo fifi lai enya ikele du kom ikam gere no pepele to gbaba enye no bi nya am gblo na be vidare kamele jinmu ala be nyanya tepe ikemenya ma hege asadu yenye be uno boblombe never venigbaji o yo amade be chala ple chali obo do motore ka bazu konfa no che nyatefu onyu amesi amele gblon ple ale tutu osego medema bia mi da ofifi la ebe no bo konfa no che nyatefu wonye be chala ple chalia vonovi onye nyatefu a ye odo motore ka ye va trozu konfa no che susukata va trozu konfa no che do zikpe ke gblomo lebe enye mi blo fa physique obo wie chojifu hafiova medema bia mi da o kagbo benyema nyatefu tutu onya 5 minutes atop pepe magbona kushiato ebe yele afinya mataiko ma dia obabia mi da oba konfo anoche fe jojomanya yo ka glomu le de nyatepe kai wolem eba wonya lo blo wonye vawe konfo anoche vawe wonye vawe apo tobi sanli vanoviunya nature emina ba akọ America attend double zozoma ba nuhi nanana to aba ko fon la ami mi dog ba abo agbon tonto e bo alo so fon okay mais que dog ba ma gan tonto yes so fon okay blo ye ba Confond au comme faux, ou de all au comme faux, bosom faux, au so faux. So, Togi Sandia, on m'avait
yo c'est sala. Sala ya zonple akwa o. Mi bola so Ghana. Mi zone de ka ko mi kata maison. Sala ya zonple akwa o va chi awukubwa. OK. Alebe togi sali ya chi mi anti la pa me no achama ko ta fa kan. OK. So yinya me ka kwada blo unti la ba blo a. Fiashi pi hal you no. Fiashi pi le mi shi so ka Egypte kan vous va de la fi. Miawe nya me o ka po fiashi pi jina bona ama o kata. Alebe togi sala. Ya va kwada mi to shanti o va do fi agogia. O manya afi me county tu fu ga do. Azo mi ga do jipia now. So jipia ni do na wa. Yenya ni shika jipia. OK. So amaya le ontie wo mana wa ni to bi sala. Ko ba o komfo. Of ngoche. Akaye voa over nongloga. O komfo noche. Ko ya ko va so komfo noche. Fime nkot va gbala. Ye voa mi afa nkot godo no bi onlo o gbala na o. Ko ni afi nkot so ka abu ni mezo. Komfo noche ava wo nya. Ka do fia bo pa fia zipia do fia ba yi nya me ka kozipia ko chu e ya me va ba lo ko no bu. No, e do jipia no. Kenya te penya o do ni. OK. Do zipia lo zipia do getu jiva ba lo ko le blome. O atsa to pon mo lo sho wona. O maya o fa susun gade agba fa sauma. Ala ba woto dog ba no tona. OK. So do jipia do dogbe. Afi over. Over. Ke apotoma do kunya te pa lo do obu. Ono blobe ku obe yire kutike hoga avec ku na maglo blo no ema ebe be na kutike hoga ave yoku do ku aro do obu Epo togi sali anto ha ife kukua oba azo lo mayafe akamenya azo lo mayafe he had disappeared mysteriously marikamanya afike wiyo azo lo he was riding on the crocodile. OK. Abu marikamanya fike oto. Ne benyo do hegbe okra nya menya be na ma hegba lo. Ezoluma. That means he's riding on the crocodile. Ezoluma yafa. He disappeared. Nobody knew. Abula bogbom. So salahana na maka omava. Ozoluma yafa. Ka do fia ba nya magbomo no be kutike hoga ve oku a do fia ba menya te penya onyo a. Oh, po na amanku mamao grand boboma. O blonya gade o so unti. OK. Daka ni tutu ezo o maton drama gbere. OK. Mamala jomo manye ta o globe jono ma globe egbi o Ema nyemi da okagbo efe nu bedede ku de e freno se apato ike yo mo le be konfo anoche enu video yo be fenne kulejifo nyi ava yi fe video ma po mi leta fe be fife nya amachichi ma lo Bada ku banya gwana mu yokata kpere mi anti le ganya ogomo nyi chokosra eva ya fimite yo fonko pla amu yokata ofa babia wo leta fe gba mi le babia ma yokata lege ne amesiam ye nya producer na manya nwie be fifia nkomo ofo gomo de da amesiam e kedo egala ala be mi ajagba be mi ade efe nko gomo hafi wonane awunu tananye be nko leta fe ya ne do gala kwa magbagba jege be bele wonko ma gomo de ge na hafi egala na yiji mi ape kapoje si ke na te wan kpere mi anti to ganya ogoma nyi ke le television 0243408086 0243408086 but the maza monu popo yi adakugbe fa ya pu yi hafi maje mayide egbetoji mi atogbi ke yo na be kondo komla
atiboga tuglo etonlia yekenye chekpo fiagan ye na makenye tuglo koku Lucia yekenye ehlotatona tuglo fomao dumaga kofi kosiko opule yekenye ehlotatona dukpo jo ple fomao katan yukele ntomo ma ucho fefese hele gbefa dem ofe no ofe tasi ofe vi ofe mama ikele wagbeno ya oyo nebe aholuse ike amegere yo na be agamato fe kuku efe kunu wowo ple edidingu foma obe mi mama ya efe bla sheke ye no si hafi oyide togba ogbo ikenye 90 years ke efe kunu wowo ayi alam leti ade ke me gerofia fe nkeke bla evovo enyi ikenye 28 June ye wa ho mi no ikem yom olebe aholuse avawo de ikenye chekpo dedekpui hena efe ngudodo kafo ma odri bele ngufo ke ikenye memreda leti ade amemye le fie fe nkeke bla fofo aheke gbe fen dikanya lo le fofo me wade amenu gbe agbalo wa gli hena konunu kple hedenwi susu edudu ne kala wo fe de konunu alengdiga enyi vaserega asheke me wawo enujojo henamie mama ya kafo mo odo ibele enujojo wo fo megba wacho amenugba ayide eto afafem hena konu kple hedenwi susu eto dudu na fomawo yile ema megba wagbuglo amenugba agbova eyanto fe afeme hena aholu konu wo kafo ma odre bele ema megba watwe ahayide amedibome hena edodora togbawo kale edidi vo megba yiwatro agbugbova amenugba fa afeme hena amejuro hoho pele woji popo le ofe de konu nu ale nkeke adragbele miedada ya didi vo megba wafo de konu hu tohe adene ahado miedadara ado hedenwe susoetone ke amenugba fe chonvi ke uglede ya odomatado nye komi midoji tuglo niko tuglo agbedeshi tuglo wonewe tuglo pre Rosaline tuglo eya wenye amenugba fe viu kata uglede foma okple novi o chove sese hele asimiam amesiam hena peperengu wo na miano ya efe kunu wo kple edidi eya enye gbefade de ke chomia fo ikenye komi midoji tugulu egbo ka azonyi chokosera eva ya amado ikoperimente ya odomoto de ka enye Eric Krampa nenami 21 Ghana cedis ye na makenye miadada iko na be Jacqueline Agbemanyule nenami 5 Ghana cedis ke Margaret Indishi yewo nenami 5 Ghana cedis Agbemanyula enye nko ike ocho heduo jifo na deview enye jidefo nko ike ocho na ne deview ye na makenye Indishi ha enye nko ike amecho nko ne devima yakwe anya susuyeta ocho nko manedo miadfo ike na be Harrison amekofe nenami 11 Ghana cedis 11 Ghana cedis ye na makenye miafo Abbas Kobla afedo 15 cedis ye nenami afedo nye amade kena no nyonu jim abaji nchu alo ano nchu di melekpomo kekeke no le viji huyo vaji nchu vire kala nchu ma wotwa abe afedo e wonye alo enye zigede amiatogbiwa nchu enye evi ke wodi na be yowaji tanenye bo va kpo ntuma to gbejia wo cho nkoto heado ne devi ma abe america va like fu meblibo men ye na maka abe Harrison am kofe 11 Ghana cedis am kofe nye nko ike ehunado wo cho ike wo nto eku anti anya susuyeta wo cho nko mara Emmanuel Poku na mi 5 Ghana cedis ye na maka nye Patience wo made nenami 5 Ghana cedis nkonye wa made nkoma mebro na be nkoy ko cho hesia ha madam hado egba nkochola ovale trobe ahanu nkoy wonye ono blobe wa made megba made mawo se wona de na na jojo le jinyele fo miema azunu kokwinemi azu topic mi le discuss gbesi agbe akademe jivia nyam nkocho gene finye enumale nye wo me mato agba made mawo wa made
ahamankwa wunye ye na maka hafi miagere wa madegwa ebe kpoku a jikujiku nkwa wunye mi okata mi na mi 5 cedis 5 efo Gabriel Kwame anyika na mi 5 Ghana cedis ye na maka nye Togbi Anakpo Moses ikem Togbi Anakpo Moses na le nkrakan na mi 20 Ghana cedis wodo fe le nkrakan asia me iketere amedo fe mobamani wo fe ngu na peremianti kpere 20 Ghana cedis anakponye ehronko ehroma moto yiwaten adonchi na mi anya nko susueta otweru ye na makanye Kwame anyika hanye nkoike amaru twa abajikujiku nkolu alo nkoike utwa hedo na nadri achu hejuru na nami 10 Ghana cedis nkojuru mavazu evazu ahanunko gba hejuru ahanunko vale chongba na nami 10 cedis afo Godfred ajugbele na nami 10 cedis ajugbele ha ahonunko onyamo yo twa wo kweto adrum ye na makanye miano iko na be Abigail Doka na nami 5 cedis doka ha ehloye moto cho doka ma wo kwata donti Sifas Avlime 10 cedis ye na makanye Francisca Lawete na mi 10 Ghana cedis Agbana Fred Agbana honkwa wunye Agbana Fred na mi 6 cedis ye na makanye Avlime anya nkoyo ko cho hedo na no do mi okata no bi Avlime kwa anya be echio fefe nya gblomile nko nyo cho hedo na no mo to gbedu ehlo cho nkoma wo waited na etefe miafo ya fa nkwenye Setufia Jamasco Sedwamela 10 Ghana cedis apato ya manya be cho mafidu game na o jamframa fe honlonye ya ebe no se nko ko nyano se ni Setufia Jamasco Sedwamela bebele fe nyigbaja no yo nko de side ke jegoma plesa ama yo liese cho goma jija wo no nko mo to be cho no fe view ese wo sei ke drive agbe ya ma elebo wa cho fie ne nusia no ike wo lagbe ma wo se ekwati ato fie ne wo wo se mato ato fie na mi o yera mato ato fie na mi amiento fe wo se o fe sei wo cover aye kwe ato fie ta ese lili fe nko chocho ne de view onye ese ma otogbe ye fe de nye Sedwamela o se do la kple amesa me kple toy nene manye ese nko ma ye Wilson Azagulu agbava zo ahanunko Wilson Azagulu na mi 10 cedis God's Way chogbanle na mi 10 Ghana chogbanle agba over 3 over zo ahanunko 10 cedis wo hanu mi Gifty Amansuro na mi 10 Ghana cedis Ruben Akpo na mi 10 Ghana cedis Dina Badasu na mi 10 cedis Eunice Ahetu 10 cedis Akpo hanye nko kemi bro na bejikujiku nko ewunye ye na makanye Ahetu nchure kana no nyonu vi odomi Badasu ha na maka nyonu vi re kana no nchugbogbo odomi Happy Aflo na mi 5 cedis nko ewunye apoma manager chuchu nko ma wo kwata dagoma ye na makanye Toku Maswell na mi 20 Ghana cedis Toku ha ehron manager chuchu nko ma wo we manye nko gbegbele ewunyo na mi 20 Ghana cedis afo Samuel Kwame Ahosu na mi 20 cedis Ahosu ahonko ewunye ye na maka Emmanuel Chidi 10 cedis ye na mi levegbema mi o mi apon ko chocho nchu ton le mi obi Chidi levegbema Benis Domi na mi 10 cedis Domi anoji vonovia mi gbobia chukliche alo we pliwicha wo yo motonye do do yo motonye doche wo yo motonye nchu ayo be Domi Inta Benis Domi efiabe do wo yo motonye Domi nenye nyonu anye dowe na mi 10 Ghana cedis Hana Efa na mi 10 cedis Samuel Gafa na mi 10 cedis ye na makanye Christian Boglan 10 cedis Georgina Semevi Kwedo hia Efa enye ehronko 10 cedis Gafa ha ehronko wo ofuma ma o mechichiare yati adogoma na mechichiare le bi ele nko ma goma da alakpada mo ehron me na chua wo Boglan Evanzu gomedi no be Boglan kwa jikujiku nko nyega ke gba okwela hanu nko meta no wi anko le o wi okporo na tabazu hanu nko 10 cedis na makenye Semevi Kwedo hia no esebe Kwedolo
kwedo hia enye nkoi ka ocho hedo na ne ka jola po mi makure apu ka jola po mi mamu ta po moto wase gomena mi nenema Christopher Gelly 5 CDs Peace Avoclia 10 CDs Abraham Homeku 10 CDs nkoyo kata Gelly nye hronko Avoclia enye nko enye ahanu nko ye ne make homoku hanye nko ka ocho hedo na na odri zigede amotwe na ba ahamasisi ne enuye jojo makpo be kuye jofia menyanwe be togbia de la foma ma yele no gbegbele ma kuye jojo ma yele ma o menyanwe be kuye jofia mi to ganle yele no ma o ese won la de but take blog direct to talebina chonko na de vie be no ka homoku kuye jojoma nyon to mi homoku wole Godwin Akagla 20 CDs yaw amazugbe 11 CDs Father K Agbe 10 CDs Dugbate Dada 20 CDs Grace Agbemo 10 CDs Akagla enye nko Akagla jikujiku nko kunye nko de sia de ke na sele egbema mo sokra mo gbetofo nko ede sosoga pil na onko ede sosoga pil ndudu ede sosoga pil na moto bia mi yo nko mo kata be jikujiku nko mo odo ya mo le gbogbo be ahanu nko no bia ahanu nko nkanya ahanu nko no kola be yevo be gainim nkwal kemen amerika me jevi ko to ahanu nko no gainim onye amiento trust le nkwarenti ko abe ahanu nko na ta mia segoma nenema agbe enye nko ke ocho na ne deviado he diejidefo devie fe agbe mu be devia agbe no go ava wana agbe dedi agbezu enuka amezugbe ye hanye nko ke ocho hedo na no ke le fo miem lena matututu wole 10 CDs ene nami ye agbemo enye 10 CDs ene nami Grace agbemo ha no ocho na nkoma hefie o ke na de vie pese pele pa gbe ke ochova ahehe ya menogi ami gbeku na nami 5 CDs ami gbeku na nami 5 CDs gbeku ehronko wonye mi wiebe nkojuru amechichiade chonkoma na vie yo bazo honko egba yekui ate wande goma amado ate anu ate awe abahanu kwa no fofunde va nkonto toto ametwa ejan susu yeta otwedo ajakpa Emmanuel na mi 20 CDs Paul Kwame amevo 5 CDs ye na makenye John hohoma Emmanuel ajakpa henye honko egba mi vale wabi ahanu kofu me vine yene na mi 20 CDs nkoy ko be amevo ha nkoy ka wo cho he dona na no ike jojom le fo mi emado mi twon koy cho he dona enuma odri aloko he diejesi enuma wenye amevo John hohome 40 CDs yene na mi ehun emene wo twon koma twa wo atande nkoma ogomene mi senanu ajolulu yana mi 15 CDs ajolulu kwa nkojuru alo hono nkwa ewonye hope nu viade nu eyi nkoyo mi obi nu onke ahama nkoima nu viade nu 5 CDs Doris akpela fashi nkoyo ocho hedie afafa ganyenye 5 CDs yene na mi Joshua Adelayita iha dodo nkwa wonye nkwa mi cho hedo na no do 5th na mi tenga na CDs Innocent Galino hronkwenye Galino 15 CDs yene na mi Matthew Adabra iha hronkwa wonye 5 CDs yene na mi Ebenezer Defia 11 CDs William Amekpo 3 CDs Amekpo hanye nkwa kenye nkwa mi cho hedo na amadedo ta emaya Defia hronkwa wonye ta Benjamin Koku Goli 20 CDs Goli ha horonko ewonye Divine Sabab 5 CDs ye na makenye Christian Jakpasu 2 CDs Comfort Agbopona 1 CD Mrs Gifty Chidi 5 CDs Kojo Aziale 3 CDs Martin Kosi Jekpe 10 CDs Nicholas Bojo 15 CDs. If you are making it, you know, say on Kogometa, I mean, I will see the local titular collab some Kogoma. We were no Kokoji. Saba, a Honkwe Winye, a Honkwe Winye, Saba,
ele dukɔ vovovo me ame tso saba ele dukɔ vovovo me hɔnkɔ wonye wowe etwe kwatia do nkɔma nti ye na makenye jakpasu egba va zo abia hanu nkɔ na yake hɔnkɔ wonye ye na makenye agbekpɔnu ha nkɔ ke wotso na hedo na nedo yenye agbekpɔnu medeme va be chidia ntsuvi etɔne le ʋenyigbadzie mi ye na ma azia le ye ha hɔnkɔ va zo hanu nkɔ egba jekpe ye ha na make hanunkwe wonye ye magblɔ be gbɔdzɔ hanunkwe wonye eya wonye ameyo kata wo kpekpeɖenti na mi nyi tsɔe va yi hafi mi metonto yo ŋkɔ fifi hafi mi gegege ɖe egbetɔwo me va Shombet Ontimenta yenye dɔwɔƒe ke ele fexem ɖe wɔna ya ta Shombet Ontimenta me gbɔgblɔ fia be woawoe tsɔ ami aɖe yi ke wotsɔ le dedem dame yi ke miona be Shombet hair food vovototo le me ne yi ɖe ɖawɔƒe akpɔ be amiwo le teƒe ma vovovo ɖeke be sɔ kple Shombet Ontimenta Shombet Ontimenta akpɔ be woƒe edamedemi yi ke nye Shombet hair food vovototo le me kala nɔ abe yevo be miɔn be aŋutiɖiɖi yevo be yellow nenema tututue wole ye ne de ɖe ɖame eƒe ʋeʋẽ tona vovo nyɔnu aɖe yi ke kafrazi gbɔzie tɔ ʋeʋẽ ma deme dzi le efu ɖem ne eƒe tame wɔe be nenye be wòmlɔ anyia aƒetɔa mete tetem ɖe ŋuti oa ehiã be naza Shombet hair food ke Shombet Ontimenta alo le nyi ya suetɔ hã li ye suetɔa ne ƒlia no ko de soge eya ele ma be zigbozi eve ne jagba be wasina ka Shombet Ontimenta ya gbegbe be mi ontue ke mi te nanu amowa mi jagba be dame demia ne no miesi mi ano peplem na mi sro wo fe ka fo jesi 0243648579 Shombet company wo gbogbron fia be na nye be ne di be ya chasikpli yo edibe amachia provision store less you for edibe deka eve taro no yo nujira pa yo tepesia tepe kenela wasile deka gagudu ofo bule chacham ne kpo kwa ho no hapom krobo haule me pegbe haule me kenu ikena no sese ko nyebe aha ne senu yo ko na nyabe Shombet Ontimenta wo we le gbedum nye eya jagbagba bo asina kelu ba benye be anumakuku ade kude amiyanti alo ne za amiyade ne dibi adida se 20 alo ne za amiyade tepe tututu ne plela megale pombe ya flo tepe tututu fo vule za chamanyawa jagba na yo o fe kafo jesu imale mi ape television ji 0243648579 0243647589 maiji alam mianovi ke wo na be patience eyi agbenlobu abe yedi bi azamonu popo e abia mi ato fe jogbenwi fe nkeke na yenyine ke tromegbe va johoho yikele wagbenowia wo yo be Bismarck nane woto yike amegede wo yo na be Shiny Star tromegbe va hohoho gake be yele nkeke nwia fe jogbenwi biamne ye nene makenye ye to yike ha tromegbe va yikele wagbenowia wo yo na be Peter agbenlobu yike kple nenema kenye ye no yike le agbe egbegbe wo wie be Gladys nane woto agbe yike le agbedrafo eya tso de tugbi yike wo na be Patience eyi agbenlobu gbo ebe ne yi na okata ke mianovi yike wo na be Gifty nyidavu kele sukudem le Kumasi ebe ye to enye ye fofo yike jia ye bie le Father's Day alo miato fen keke nwi ya biam ne be ye topen konye afoto alo Mr. George Gaswe ebe ye to ya ye bie keke nwi ya Father's Day fe jogbenwi ne eya ha ebe ye to ya ele Kwame Danso ye kefe kofe ye ke na be today kofe ebe tefe mai wole nye producer so edem na nye be afoto picture like tefe ma picture so lia bijagba be afoto konye George Gaswe echo view ike wo na be Gifty nyidavu gbo aha nenye picture so meliwa kemina mi ayi de eji eya cho Marcus betogbi bele Kumasi hele wukpom nye be bia nye be nko ike wo na be honku hoka bele hamelo aba afoto ya Gifty ike nye Gifty nyidavu aba fufu alo to ike ji yenye ya ebele Kwame Danso fe kofa de ke na be today kofa ebe foto nye ya wo ha atun abia nkeke nwi ya fe jogbenwi ne sro alo eto ekeji o nko eto yo wa honku hoka bele
hamelo kata nye ehronko ehron kama no jocho la nkoyo ma to kukure de ma wo wekwe aton ado nkoyo ya ho ala ba nanye ba biblia malala kpadage medibe mi ayi de keke efe atoyo vayi efe atoyo vayi enye kpele mama dagbe mama edula oso mama hogbenu yika mama hogbenu a mi pe didi Anita baby yike fe gbankwenye Seiram bele big mama bele eto ofonu fie na no mi kura jonu ti mo eji jonu to hafiva hehe ya ma medibe mi akpo minute am adem pepepe magbona na magbova fonu cho na nenti ke masekpo mama le jomo manye tawo globe jonu ma globe egbi o me jonu wo pe va bo alo va sugbo e ka fi o va le jonu mo le ejoma ala be ko jeje jonu mi jonu o ma mi e jonu do fo jonu tawo me mi e tana malfa go blon fie be do mi le jonu e tawo le yo be jonu la enya bia ma de kana so sro sugba wa mi le mi susu pan ko le mi mi nyi o ye mama no ha le jimbere obe anyi gbalejo denyi gbae wa me no fosika anyi gbalejo denyi gbalejo anyi gbalejo wa me no fosika anyi gbalejo nese ha ye o nyagbe ye gblomo le efiegi ye sika jocho na make jonu ha join ma obe wa me no vai fosika anyi gbalejo tamara kama ka gbo be do mo sika lo do mo jonu la jomi yeta o le yon be jonu la o ye me wo blon fia be enye gbe susu yi vavan be ama o susu lolo tadi bi azan o susu adem da na se goma e kama ye ta fi be enu nyenye ejo am le gbogbo mo plenty amara na di achode pe afimi azore ngwa ma da pe na nu pola be te la me o le di pe pe le mi po apena dongo jonu o jojo fa ike mi agloa ejo anyevo ye wa foji dede ma ye jonu dola alo ye di afoji place kan ma bete kwa ye die nu manti tade ni mama ola nenye be eyila gblemo yo eyire hodokwa de fo ye ha kwa na jojo mo bia nanu kwa de kwa bia kudoko fo be je juno di chaya nene maka onwo dolo ma ka fi aye pe tane pe kwa anolo popo alezan ta eji amugbo yo di am ta jonula ejo pa primi ye onu ofo ha etra ko ta fe efi gomejiji afia mare na po jonu ajojo mo pe nana onye mama dagbe la fa de miano mama ple mama ogbemi tonwa ameleka mi ble koseva ima jonu a jojo menu afonyo amofo jojo mefe nana onye ha fi over kwa edan ba tekpli wo va do junu ofe o e ma o fi ma yo mi na junu le jonu abeleka he no gblebe ani ewon enyene ene make odona de ekome abeleka baba kole a nene ma jonu enyena to ekome tane ma wu so gboro sabe ya ira lo sebe ya ira na nye gato a nene ba kede ekosi awon ti he ma o de epo jonu le ma ezugato de mo nene de lo agboso ma nene lo nene ma ki odanye nye ma onye nukunu eke ameke to he menye do kwito di la no kedenwa o fu asinu o fu abubinu mi va poda lo eke edu ogata lo fu me to kata o va lone eno na ndogo yon to eva adole yon to na va sen pete amadede ma hele ani ehwonwa amadede ma okie no junu si awuti tamenye yon to eva we ava ko amade o jojo mento ende amen nema adelao agledelao adelao ple etopo delao yo kunye fona junu ta junu sede enyena to ekome abeleka ma opodon be evulade leta pekito ya na be jahehe na melaka ba do denwa a do bubu ija he amedaka me wiolo amesogbo ewie ta na melaka he le lo me pele pa pedenwa e ga donadeji be duo kata
wa va wi nene make wo le dzonu pe akpaje nene make wo le dzonu pe akpaje eje gome kple dzonu pe vanyenye kple wa tso niwo ko dzonu we kple toto medi be na yiji tso teƒe manu yo emi ovio a dzonu nya tso do nu ga de nemi le venyigbaji dzonu nye nu xwasi dzonu enye kesinonu dzonu ganye ŋudɔwɔnuwo sɔŋ le dzonu ye dzonu nye nu vanyenye esɔgbɔ le tsablematɔwo gbɔ nenye be wokpɔ dzonu xɔasi ma be le kpɔɖeŋu me adzagba esi dzonu xɔasi ma wote kɔ dzonu kɔ ɖɔli ame hã ye tɔgbetɔgbewoa wokɔ dzonu elabe nu xɔasi wonye ta wokɔ dzonu kɔkɔ ɖɔli ame medo taflatse ne ʋe dukɔwo wokɔ dzonu ɖɔli ame nenema ke nenye be mi do dzonua edie miefie ame yɔ tɔngbe minya edie miefie le kpɔɖeŋu ma be nenye venovi dzonu le wodoɔ ike nenye be ʋevi ekpɔ ame ma wodo dzonu ma si ko nya be ame ye venovi wonye nenye fie dzonu le wodoɔ ne kpɔ ame ma woye ko enya be ame ye la efie yo ne kpɔ hunɔ aɖe woye ko nya be ame ye la ehunɔ wonye ame ye la dasi wonye dzonu efie ame yiwo tɔngbe minye ta dzonu la wo nu vanyenye esɔgbɔ dzonu ma tita dzonu la wo nyanu medze be na de dzonu wawu wametɔ adi ametɔ atɔ adre o mele bo anye so menye ro na so se o ala be edzo amu edzo amu ta medze be na de wawu ji o ta ne do iko so akefe be amma elo srofo mam ta ne be ede o so kwa ma o so ne me de o so la efe be o srofo la na mi ko de kalenti ha ke ko to mi be so mi me ta dzonu nu vanyenya la esugbo dzonu mi o dzonu ale be ekpongonwe ma le cha mi to gbo taji nke melo camera melo o ko die photo ita nenye be na ne jo alo be awona ne nye nkudo jina na kwala efe be dzonu alo na ne makokoko enu ajo wa ko dzonu ma am wa cho nko na dzonu ma be dzonu yere ekpongonwe yinke enyela efie manyo kpon tanenye be nyati kplo gbona la ame kwati kplo gbe eko kpongonwe ma kpla kasiva gbona be yo be fia samala ekpe tanu how to ga kpowuto la aga kona na akọwe be ajagba nene efi be jinye gba efi be eko jinye gba be akodo ntine be ni be ye o epon enyo la eye nya ajagba la ihe ga me dibe na de ma gomenwe ajagba ebe gomenye nuka jinye gba ememe konmo jinye gba nko tototo hwegbie yenye jinye gba ye vazo vi va choji ajagba yo vazo ajagba nko yenye jinye gba abe mo wona ne na fi alo mo do acho gbie fi ekwa ka kpomu la woji gba ta fi be aroyi ya wotezi aroyi la jonu ye le bala ye esri o te ko ti arama han mama dagbati ya ko ko bene khoji gbade bi de mama wo gbo vice no tumi afa jonu nti oba yi galemia si egba le nya wonya tefa ma agbanya Father's Day eta wona obema va wa yenye be mapo no Father's Day nti va makpere mi afa de kono nti eta le ma ko wona deka evaro no medemi ta le nya wonya tefa ma wona mono no ga bale ke mo wona sigede no ale ke odo wona no be ma va wa nya do kuma na be driver na obo olodu vo dagba vo mi na reketa jemore na jut de be to gana la nya alo le be na wa creativity alo be nyento manzanya susu kokwi obo Father's Day preto 20 mi no fom twi egba gake egba bo we susu bo menye mi de kono nyota mi de gama vivi ne wujila oli ato agbo be mi afo no chu wonti ke via de kwa gomo sese le eya chu mi afo ike be ye pe nkonye akọ Joseph Doche ebe yele yevi fajigbeza yenye egba be de via fon konye perpetua enam akọ ebe ebi wo ma ofa gbedidi plepe lon ni ebe nu si anu iko wola gbe ya ma na eje ejine eya be bia fe be togbi chali ple togbi ebe togbi chali ple okonfano che enu de kai wonya obe mi da wo fonu chonu yenti fifi la ta na nyebe video ya mama kona wa ne hie ne video anye do da si onya be madrira
na na se alo na ide Facebook aba di togbe akoso na ide Facebook na di togbe akoso na adenya enu okata wo mele tefe akpa ganto le tefe man de poge pepepe alo na ide YouTube na ba di edem akoso program yo kata mi wo wo pluto ni okata wo le tefe ma aha eba togbe ma bia obedi apato ye bia be konfa no chefenya no obofo nkonye Ebenezer ega yiji bia bebe togbe what do you say about that age of Methuselah pe bososuma meton agado nyamantio Biblia menye no se ade ele Biblia menye nyatefo menye no nyojo lagbe mo kporan gede onye kporan ye le Biblia ma yase mo na de Methuselah magblomo le to ejia ne mi gere bebo me vianda to ejia enye Enoka no bienye be amenya mokokwe ke ojimva gbe memeta no sosoro magblo bienye ameka nya mokokwe ke va gbe ameka majagwala ka fi okuku Methuselah to ejia enye Enoka America menya moeji oto afi bu moku do bula gbe ma ho ihe hofa be 600 years fa ala fa den afiku yeta no le boblo be vie enya meke chifu ke kamele menya fa bososo me wole si afi okuwi menya nu ike ga wo no ku yawo ga kanu moto gbi akpoda nkonye mi amayibo me mesegomo ye nu si anu kwa milila sitin kana na mata Methuselah fe ekele si amagacho ema ko do medi madakpo manya gbro na David amateku na na mi 10 CDs ye na makanya asem hia komla Davidson 10 CDs ye na mi Patricia Daji ya fancy winenye 10 CDs ye na mi Linus Dovo Jogbe 21 CDs ye kenya mi atogbi kechu the way ko na be alak 21 CDs mi afo Kenneth Chawuji Kujo 20 CDs ye na menya be kumansi ye le menya be ne chu sasekpe George Kujo Ego 11 CDs ye na mi Frank Kumuzi ne chu angrowe na mi 25 CDs ye na makanye me bie jogbanwi de sia de nye top gbe na Wilson Doji tepesia tepe kenele we be ye nya megbanto ike yo nye gba wishinye me bie ho mo fo jogbanwi ye na makanye akusua alaglo 10 CDs alagula nkoyo nye hono nkova trozu hanunko gba kwashi nyunato nenami 10 Ghana CDs ye manyabe du kama na tuenye kuli jogbefi ye na chu kwachi nyunato hamankwe wonye Patience afi ashangbo mama yo katan le program ye poma opeji mama odomotore kaima more than 81 years 50 CDs ye na mi Victor Koku Nyudeka na chu Juapo alo Juapo enele na mi 15 CDs Cecilia Nyavi ikamo cho wona e kofefefo na le etele Pan Africa do pentile tepe ya kwa mesi amo yo na ekpoku bi Davi na mi 10 CDs mi mama afaza su soto 10 CDs ye na mi mama ona be Cape Coast na le mangule be ya ka ketwekem 10 CDs ye na mi Nicholas Aivon na mi 10 Ghana CDs wo ha na to akpere nti be wo na onuka na no ewo ya ma ye na make amayo kata wole Jito Benedicta ahamankwe malo enuyo jojoma ejito kwati anonu enuye tefe mokpokpa na jimela so metenu nonogo enuye wo mama yala afude akajidodo fanya onye mi nyine ke mi togbe kuvo mi toga egbo mi la ejinya onyelo na jimela so metenu nonogo meti gboglogo tana mare jivikwa elebena si ahama de mi togbe mabe jito yobe Jito Benedicta 10 CDs Thomas Jidodo na kusokwa kple Jito ihan nkomo anya ahanu ahamanko ka wocho hedo na neke jojole nya agbamadu enye Jidodo 10 CDs ye na komi Jabez Dutenya okay Jabez Dutenya na mi 10 Ghana CDs nkomo ha me chonkwa enya susueta ocho nkomaro hedo na nadu Dutenya yentonya nu yedo domo oledo 10 CDs ye na mi atanle ayina mi konti ayina horonkwa ewunye horonkwa ewunye normally amoyo chu abe Togo du ikewe na be
bangun ebe na modun kuji kwa moyoge wa wilo na nkomo chocho vivi atale ayina wana na mi 21 cedi sevia wotojo mi bi anwulo lo because enye wotojo yele gbonye kujo 15 cedis ametwe ha nko nyo ocho hedo na nadre Amos atiluse na mi 10 Ghana cedis atiluse na nya se nkomo tobo kwa wonye ahanu nko gakezigedia ametwe nkwaye to ado atia do nko do hafi ame patre wanzo ahanu nko agboloto Christian amagache nola amade obi amaga enye nkoye kemetwe hedo amade fe no nomodui yeta na amaga male never le che belentina ko bi amaga liho afi obaji amabubu ike wazo amagache le fa ofon kochocho me 10 cedis yene na mi Gatogo George 5 cedis Gatogo ha mecho nkoye kwato andonlo Joseph Yao Ajauda 10 cedis yene makenya Adeline minyabi Adeline yevugbenwo entry okay oba mom onuye onye 15 cedis Elizabeth Dunyo 10 cedis Martin Satekla 21 cedis Kofi Richard Gabada 50 cedis Dunyo hronkwe wonye Satekla ye ha nkodjuru onye ha fiva trozo ahanunko ye na makenye Gabara ye ha the same thing ahanunkwe wonye wamu yo chonkoma woku waten adonchi Emmanuel Kofi akprobi ha hronkwe wonye ye na maka Yohannes awuna ne nami 10 cedis akprobi nami 10 cedis awuna hanye ehronko amoyo twa wo kwanya societe enkoyo ka wo twa do na no do wo motore kaima wisdom chachu levenyigbajia oji ntu gbantom ye be free ntu velia obi chachu ta wisdom chachu 10 cedis ye na me promise nchugulu okay nwie nkoye me college bi na maimia na nyebe nchugulu mo la ahanu nkoye wonye 10 Ghana cedis bright agbagedi ha hono yo manatwa wo kwati adem gakabanya bia moro 3 valzu abia hanu koyo yongba na 5 cedis ye na mi afo wizo ahlija de na mi 10 cedis ahlija kwa jiku nko wonye afi wazu hono nko egba ye na makanya kobina amadi zigede amadi nko ne sekwa bani wo no nko wotwo hono ye manatwa ye aton adodo 51 cedis ye na mi akakpo Simon tosu nkoyo akakpo anyi nkoye maso ro keke babai book of view lo nkomo awodu madam vai ho ba akakpo pletoto mo wo nkomo ne mo le ma 21 cedis Israel nyave ame tonko be nyave yeku yati anya societe o tonko be nyave ro nanyi magbulo nya la chuti medalakpa na mi 10 cedis Christian avogbedo vigbedo le kafi avogbedo le ukata onye nkodro ikemicho ame chonkwa ye aton adenti na mi 5 Ghana cedis ye na makanyi medi mazamonu popo adakpe manya gblo ne huno ekewo na be huno aje yikele vume tademi huno aje na nyebe na lemi kpo matefesi atefe yikene la menagbe fienyi o mebi ho ma ofa gbedidi odomonyu aro yike wom ne la ho ma ono onka na yirawo na be wajashide onusi anuji minami agere do pe ke obe shombet ontiment mede man na minute de kape mapo nu cho ontiment anti amado lia akpobe na nyebe amali senku ahalama masegomo ehia ne shombet ontiment be na titile tefema amadelia no kwa na nyisenku abe obi atwo abe yi de gafone efe afakpareka na di magasia mibubuare kelo agbemo chowo shombet ontimento amare halia etadwa makwenye to
ne tile wuduma enu ehia konye be no nka na za Shombet Ultimate alilede ngonu alo na tro na kela sivinko agbo efe ya nyimbe na keden woti molo na gbo fe ya ayido tafume edi ameji amare hali esia ya nulia efe ali Shombet Ultimate ya konye nu ikenyo now ka amoyo kata zigedia onu na nyisan kubi ye motuvi be ma oni kwa mofufu kpakpakpakpa ehia no Shombet Ultimate Shombet Ultimate amebedo ukojigbare hafi wo amiya susumata fufuto tolem amoyo zane ukpone abe magic for do we wenye ofa kapo jesinye 0243648579 0243647589 nam adaba popo ameve pe magbona amoyo kata do Father's Day danmo maja wewa pobe maton afo no chonti amarebeto gbi midibe mi akpofufu eto ekeji ofo nkuma megafo makoga fie ugba hafi ne wona na awunu minam adaba popo adam na nyebe bobo arelia mi kwedem hafi magbova agba nenami 51 cedis agba kwa horonko ewonye ye na makenye Luxen doche anyi gbavo nenami 20 Ghana cedis dollar mre obi anyi gbavo a ati anye jikujiku nkwati anye horonko ewonye ye na makenye Moses achu gagadosu 10 cedis horonko ewonye Seraphine Degno next week me famava agbogbo akonkonye mayo 10 cedis ene na mi Eric Aviashi na mi 11 cedis ehoronkwe wonye Richard Adega 20 cedis ehoronkwe Adega hanye ye na makanye Godwin akpakushi na mi 6 Ghana cedis akpakushia nkonye ocho hedo na nadui ekwe akosu nena mi 10 Ghana cedis badung vai ni choba akosua title name alo do fonkwe wonye Wisdom kojo awuku nena mi 5 cedis John Azieve nena mi 10 Ghana cedis Azieve ma ahanonkwe wonye Augustine Kudiabo 10 cedis Kudiabo ko hononkwe wonye wo kwati ado famous anuma 20 cedis ye na makanye John Kofi Aziale 10 cedis Aziale honkwe wonye Wise gbomita 30 cedis Wise gbomita 30 cedis gbomita atola osogbo amesia meplale ekokwe nko onye ocho hedo na nadu susu adeta ocho nkomaro ahoma moto wo ko atia mi omi atia no mi susu zano nyalo gblocho tiba lakpa wonye James Edward Dedu anese dedu kwa na mi 20 cedis amarepe honkwe wonye ye na makanye Wisdom tenu ha nkodro wonye 10 cedis ye na mi ahiali fufu 5 cedis ahiali nkodro wonye batrozo ahanunko egba ye na makanye Janet Kise 10 cedis ye kosi aje 10 cedis egbenya Felix 20 cedis nese egbenya kwa ahamankwa ewonye egbenya ame chonkwa nya susuyeta oglobi egbenya manye chonya olo egbenya amientonya egbenya Felix mana agbefie nyu tepesi atepe yekana lenye brother yenye 20 cedis yene nami ye na makanye Samuel Blockpo okay Samuel Blockpo 5 cedis Blockpo manyanwe be ye ha hamankwa ewonye James Glimeti 5 cedis Samson Chikata 20 cedis Daniel Ahlijo 10 cedis Chikata honkwa ewonye matwande gomo wonto kwati ade Glimeti wonye nkwa okemecho hedie jifu ne de viado abofe
aha kana make obo yi chitrelenti enta tepesia tepe ke mokweserua na nyitwa me fa yi de Martin Modu enya mususu eto na me 7 Ghana cedis ni chokosra igbo na magbo fa yi meda kwamanya gbro na mesia ma nenye be na lenye nkosema emananyo nawo jagbagba be na za Shombet Ultimate le kosra yema 0243648579 ni chokosra igbo na agudodolenti emananyo na mesia ma bye bye.